Nalazimo se na platovu Manjače, selo Donja Kola, zaselak Čekići kod porodice Čekić. Đuro Čekić i njegova porodica, 7 djece, supruga i on, živjeli su do prije 2-3 mjeseca u kući koja nije imala ni krov, nije imala ni prozore, zimovali su tu, prokišnjavala je. Evo, hvala Bogu, hvala ljudima dobre volje koji su dali novac i pomogli. Mi smo danas ovdje i vidimo zaista da je posao urađen. Mi smo porodica Čekić, nas je 9. Vaša organizacija Srb za Srbe pomogla nama stolariju kompletno u ovoj kući, što smo odradili. Stolariju, malterisanje, glazuru, kupatilo, znači sve što treba za kupatilo, keramiku i to ste odradili. Ja sam vam zahvalan i da nastavite i dalje pomagati ljudima, ne samo meni dalje. Porodici Čekić obezbeđeni su i kreveti za decu. Porodica Čekić je jedna od 3 porodice u Republici Srpskoj koja je pomognuta u sklopu projekta crkveno-školske opštine Gračanica iz Vinzora.